Jesu četnici bili gori od partizana, onako kako su nas učili u školi, da su oni bili zlo? Ja to nikad nisam videla. Ja nisam nikad videla četničko zlo. I stvarno ne mogu to. Ali znam da su partizani na Neretvi, Koča Popović je otišao sa nemačkim komandantom da potpiše ugovor o nenapadanju, da bi prešli Neretvu preko onog porušenog mosta, da pobiju četnike. Četnici nisu očekivali da će partizani tu da ih dočekaju, jer su znali da je srušen most, znali su da ne mogu, iznenađeni su bili i stvarno su tu nastradali masovno. A posle takvog jednog akta, šta mislite da treba da budu miroljubivi? Da grle one koji su ih tako... Ispada da su partizani sarađivali sa Nemcima, a ne obrnuto. Kad je trebalo. Kad je trebalo, toga nije bilo na pretek. Nije bilo na pretek, ali recimo tad to ima i u Kočinoj biografiji, on to piše, ne krije. Čak kaže i da se ponosi time, a ja sam tad prestala da ga volim. On mi je bio komandant i stvarno sam ga obožavala. Kad sam to pročitala da se ponosi s tim što je potpisao taj ugovor i što su, meni se smučilo. Ja kažem, sram te bilo. Dušanka izgleda... Kod prozora, Nemci su bili kod prozora, partizani su bili isto tako oko prozora i oko Neretve, bila je velika grupa partizana. I tu je došlo do tog primirja između Nemaca i partizana da bi četnici nastradali, to je to.